Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım'il Mustafa Muhammed ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in ila kıyami yevmiddin. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Allahümme veffikna lima tuhib ve terzah. Aziz vav ve bravo evro behs ma sabah roje asmi mübarek Ramazano sevap ve ecri mükafat roje zafo ve fazilet roje rama itan nikanevammi şimazani ve kitap-hay hadiste sabani roje sevap ve mükafati ve fazileti roje zaf çiyame ki ma ita zikrini kemmi nika fakat bazı adab-ı zahir ve batini roje kası kemmi kam ki roje ceno چی خورا از حرام از مکرو چیزهایی که رنیو حفظ بکرو چی خورا قط مکرو و قلب خورا دل خورا به حق تعالی مشغول کرو غیر حق تعالی مشغول مکرو و زون خورا هم محافظت بکرو ابو زون خو گناه مکرو حرام مکرو گوش خو را هم حفظ کرو ابو گوش خو حرام مکرو مکروه مکرو ور خو را میده خو را حفظ بکرو و نون یمگی حرام مورو ve kulli azay insan, organhay insan ra insan dino günah mekro. Anca rındaki keski roceceno vakti iftarde az lokmaya helal buvero. Lokmaya helal buro. Ve iftar da hem zaf mevero ki mide insan bıdazo rahatsız bero insan sırrı roce guratan çiko çıra roce cemmi çünkü maksadıma az roce şehvet insan senik bero zayıf bero ve insan be şehvet ho galip bero hakim biro ve şeytan lain tesallatü şeytan kem biro ki insan az hayvaniyet hariç biro ve terakki be insaniyet bikiro yani ze meleko bişiro insan seher non vano iftar duvano vakti iftar zaf biro manako çino insan zaf mevre Ramazan'de no asr made insano asmi Ramazan'de daha zaf yemek vani non vani çiğ ismani halbuki asmi Ramazan'da kem senik bu vurmi. Asmanı binde hen zaf nu emmi ama asmi Ramazan'da daha zaf emmi ve nu rınniyor ve doğrunuyor. Ve şüphe çünkü ki
insan vakti iftarda iştahıydı, daha ben uzaf, daha ben iştahı ben uzaf. Ve eğer iftarda zaf bevero şehvet insan daha ben heyecanlı ben ve daha ben uzaf. Ve o vakit roce netice ne dano? Belki zarar dano hem. İnsan verende çito non verdiğini asmi Ramazan'da hem zede non buro. Yani asmi Ramazan'da daha zaf mevro. Şu adabı ki esto o ki vakti iftarda kalbi insan, dil insan mustarip ve perişan biro. Çünkü insan ne zano roce ki gureto kabul biyo ya ne biyo. Yani orta umid ve ters biro. Kulli ibadet de insan bir tersu ve ümidu hem biro. Yani çünkü insan ne zano ki ibadeti de kabul biyo ya ne biyo. Ju rivayet ama ki az Hazreti İmam Hasan Muştaba Aleyhisselam ju rozi ki Eid bi bayrami asmi Ramazan Eid-i Fitr ju cemaat bi ve imam ray şiini ve nu cemaat radi nu topluluk radi ve nu topluluk nu cemaat hem huyini eylemiş bir yeni. Hazreti İmam Hasan Muştaba var ki asmi Ramazan asmi Hak Teala meydanı musabaka ve yarışı kulhay hakkı tani insanı karkeni vazife hukeni itaatkeni ibadetkeni ve nu yarıştı nu musabaka de piruz beni yani muzaffer beni ve nu yarışla kazanmışkeni. Ama tani insanı tani kulay hak tembelikeni karnikeni kaykeni eylemiş beni ve faydalanmış ni beni ninok zararkeni ve helak beni. Ve insan tani fikir bikiro ki tani insanı muzaffer beni be saadet reseni ve tani insanı zararkeni ve be azap reseni. Roje hem derece roje hem estu. Se derece estu. Ju roje ki roje avame yani roje ki millet ceno millet normal ceno roje dinono. Nino sekeni veri khora mide khora hüskeni ve organ cinsel xo hem hıfskeni. Nino çi kazanmış beni nino az azap xeleşini azap nivnani. Ju roje eski o roje hem roje havas vani. Roje ki kesani ki zaf rındı zaf ulu ve seçkini roje dinono. Yuno çiko, yuno hem veri xora hıfskeni, mide xora hıfskeni, hem organı cinsel xora hıfskeni, hem çimi xora hıfskeni, hem goş hıfskeni, hem zonu xora hıfskeni, hem pay xora, hem dest xora hıfskeni. Yani kulleyi azayı ve organı bedeni xora hıfskeni, ebedino günah nikeni. Yuno çi kazanmış beni, mukafatı dino çiko,
اینو هم از نعمتهای حق تعالی که اضافه از دینو استفاده کنی سبب های حق تعالی رسانی. جو روژه هم است که روژه چیکو؟ روژه خواص یعنی انسان که ضعف رندتره این روژه دینونو اینو کلی که مقال کردمی اینو را کنی به ورخو حفظ کنی ارگان جنسال خو حفظ کنی ابا اعضای بدن خو گناه نکنی چشم خو گوش خو گناه نکنی علاوه بر اینو چی کنی قلب دینو مشغول حق تعالی و غیر حق تعالی چی فکر نکنی و اخلاق خو کنه رند daha ben ahlaklı ve iftarda zaf nuani به حق تعالی یاد کنی به روز قیامت یاد کنی اینا را به عقل خو آنی و نو روز چی نتیجه دانو که حق تعالی راضی بنو حق تعالی به حق تعالی انسان نزدیک بنو و جو آیت است که هم اشاره به نکردو قل الله ثم ذرهم یعنی وازی که حق وازی که الله هما و غیر حق را ترک بکی و نو روزه که قال کردمه روزه انبیا و پیغمبران و روزه صدیقان و روزه مقربان و که کسانی که به حق تعالی نزدیه به حق تعالی رضایت حق تعالی را گورته و نو روزه هم نتیجه دارن که انسان به حق تعالی نزدیک برو به حق رضای حق تعالی قازanmış برو به جمال حق تعالی نایل برو و انسان به نعمت های رسانو که نو نعمت را کسی نیمنیو کسی نیدیو کسی نه اسنو و به قلب کسی نرسو یعنی ما نظامی چی نعمتو که این نعمتو که ما نظامی روایت ها را که متواتر و عامه و تنی عالمای ما وقتی که کام که سبح حق تعالی سبح الله و ما روزه خالص بجرو اسم رمضان ده روزه بجرو و نو اسم ده باطن خورا از اخلاق خرابین پیسین تمیز کرو پاک کرو و اعضای ظاهری بدنی ارگانهای بدن خورا حفظ بکرو بدون گناه مکرو و نون خو مسکن خو کنج خو از حلال برو و نو اسم ده سنک نوم بورو حلال بورو و نوم وردن ده هم افراط مکرو aşırı mevru, zaf mevru ve derdi vesan ve tesani ra tatmış kero nu derd ra, nu acı ra ki insan vesan banu tesan banu nu acı ra insan tatmış bekero ve نو اسمده که تنی نمازهای نافله است و اینو را انجام بده رو عمل کرو بعض دعاها را بوانو و آدابی که نو اسم دامو انسان رعایت بکرو حق تعالی ارا مغفرت کنو ارا اف کنو و او انسان را
از عذاب آخرت خلاص ننو و انسان به نعمتهای حق تعالی و رضایت حق تعالی رسنو. اگر نو انسان جو انسانی که از عموم بی یعنی نورمال انسان بی قلب دست بنو صاف و وقتی که دعا کرد حق تعالی دعای دی را قبول کنو. اگر نو پیا از عالما بو و اهل معرفت باش ببرو اسکرهای شیطان از قلب ده اطراف قلب ده دور سونو گوش کنی و تنه اسرار حق تعالی سرهای حق تعالی ظاهر بنو، مخصوصا در پسو روز قدر، یعنی روز قدر نو منکشف بنو، چونکه ساند پسو قدر سرها ظاهر بنی و حق تعالی از فیض خو به انسان نور دانو، به قلب ده نور روشنانو و انسان چطور به نو مقام رسنو به سنک وردن که انسان درد و آجی کدر و سانی و تسانی را حس بکرو. حق تعالی انشالله ما را روزه حقیقی گورتن به ما نصیب کرو، قلب ما را پاک کرو، اخلاق ما را پاک کرو، اعتقاد ما را پاک کرو، ما را از گناه دور کرو، ما را اصلاح بکرو. گناه ما ضعفه اما امید ما به حق تعالی است و هم امید ما است هم ترسم، اما انشاءالله او لطفکار و مرحمتلی و شفقتلی و ما را هم انشاءالله یاردم بکرو، ما را هم اصلاح بکرو انشاءالله. فلسطین را هم مظفر بکرو، فلسطین را هم بخلصنو، کلی مسلمانان را میمونا را یاردم بکرو، ظالمون را پریشان و نابود و محو کرو انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.